Slovenija je v skupini držav, ki je tudi večinska skupina držav, ki so konzervativne do uporabe, zlasti do tega, da bi rasle pri nas GSO rastline oziroma organizmi. V Sloveniji tega ni. Moram tudi povedati, da v Evropski uniji v tem trenutku je samo še v treh državah prisotna genetsko spremenjena koruza, in to je Portugalska, Španija in še ena država. In mi zagovarjamo mnenje, da kot prvo moramo varovati zdravje ljudi, moramo varovati naravo, in kot tretje, ker so plačniki evropske kmetijske politike, to v velikem znesku, več kot 50 milijard evrov, evropske davkoplačevalci, tudi davkoplačevalci imajo pravico povedati, kaj želijo in kaj ne, in v Sloveniji davkoplačevalci ne želijo GSO organizmov. Takšen, kakor sem povedal, kakršen je tudi vedno prisoten, Slovenija vedno glasuje proti. Treba pa je povedati, da pa Slovenija je morala sprejeti evropski pravni red, ki je tudi na nek način del svetovnega pravnega reda, in to je, da mi ne moremo preprečiti, da v Slovenijo pride genetsko spremenjena hrana oziroma surovine za hrano. V tem trenutku v Slovenijo prihaja, kakor v vse ostale evropske države, genetsko spremenjena soja. Kadar pa se gre za hrano, je potrebno povedati, da kadar hrana vsebuje genetsko spremenjene surovine, mora biti to zelo, zelo jasno napisano. Obstaja pa ena težava, ki se jo zavedamo v Sloveniji in tudi v Evropski uniji, da pa je možna posredna uporaba genetsko spremenjenih surovin, tako da potrošnik tega ne izve. Kot primer vam povem naslednje: če v bistvu se krmijo živali z genetsko spremenjeno sojo, na mesu ne piše, da je bila žival krmljena z genetsko spremenjenimi organizmi. Kaj v takem primeru narediti, če potrošnik želi biti 100% varen, če ne želi niti posredno v stik priti za tovrstnimi organizmi? Potem je kontraukrep, so znamke GSO prosta živila. Tudi v Sloveniji imamo prve znamke, ki se dobro prodajajo, in tisto, kar smo se dogovorili na srečanju kmetijskih ministrov avgusta v Gornji Radgoni, je, da na področju Srednje Evrope bomo želeli ustvariti celo skupno znamko, ki bo potrošnike, ki ne želijo priti tudi v indirektni stik z GSO organizmi, varovala. Zakon o genetski modifikovanim organizmima, koji u Srbiji trenutno nije bezbedan za građane Srbije, odgovorno kao ministar tvrdim, ukoliko dođe do promjene ovog zakona, Srbija neće dozvoliti gajanje genetski modifikovanih organizama, ali svakako mora regulisati promet. Ono što je nama na prvom mjestu, to je bezbednost građana Srbije i zaštita krajnjih potrošača. Kakav će biti stav vlade Srbije do genetsko promijenjene hrane, koja je sad u Europskoj uniji postala kao jedan veliki problem? Pa postojeći zakon o genetski modifikovanim organizmima, koji u Srbiji trenutno nije bezbedan za građane Srbije, odgovorno kao ministar tvrdim, ukoliko dođe do promjene ovog zakona, Srbija neće dozvoliti gajanje genetski modifikovanih organizama, ali svakako mora regulisati promet. Ono što je nama na prvom mjestu, to je bezbednost građana Srbije i zaštita krajnjih potrošača. Bravo, ministre. Pa Srbija će imati puno prepreka, ali sad trenutna prepreka koju ćemo prvo rešiti, to je nedostatak nacionalne referentne laboratorije, i Srbija upravo radi na tome, i početkom naredne godine ona će biti uspostavljena u Srbiji.